Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, good morning, Idol Lawrence. May samanan ng wanted person, iti iliti paway, iti matili, babaen, si at pileg, si warrant of arrest. Si akusado na ang tawag na pulo kitapito, may sa construction worker, pinagigdig ti barangay 17, Santa Asuncion sa Nicolas Ilocos Norte, iti nakibeg, babaen, iti operatiba, ti PNP paway, kung palang iti kaso ng panag-rames. Tapos dito, iti panakita ng examination na asakbayan ng itubli iti korte iti RTC Branch 6 Bataca na nagtuodan ti warrant of arrest na number na ti akusado kaya sumagsango na ito'y kaso ako ng kaya rekomentaran awan na rekomendar kiguana ng pagpiyansa inabuhi iti kinadamsen iti kaso na naragsakan iti pulisya Gabot na voluntaryo kasi buko sa pulisya ataman na naging kanang tibikrit na warrant of arrest. Itinit Batang Ilocos Norte sa Balimanan natili ang kapupalang itiling ng drugs iti barangay 35 Biloca Batak. Di suspect ng 20 talo na sawaan na sa Mandalon. Kinagindig na kata barangay itinatiwan kalpasan ti nga palaglapo na ti may sa ti Panginoon Cebu, bagay pinagpamalag na pulis, kabayan, iti druga, umabot, iti mga grabo, iti drugs, na lapo na kanina pamalag na pulis, malakas ni Tiretoy, at dapat iti na alaking kuwana, na may isang maatap ko Panginoon Cebu, na ang 30.5 grams, kaya may sapay kwarta na tinausar ng Dasmali, uwatas at sibil, na recover ng iti police. Ang graban, iti may isang cellphone, iti kastamit iti motosiklo, ang pasuran iti suspect iti transaksyon, iti panaglago iti droga. Tapos dito, ikulati at PNP, panagsalanda, kapag kalpasan iti test, may tikalanas kita, nakibig dito, mabent na kustibo, liwait at tangad ng batas operasyon, iti asyunan, iti batang. Kaso pag safety akin iti 165, iti may pila contract, kaya kuwada. Iti sa balipay na pagir, abay sa ka-pick up, iti nagbaliktad, iti Digas Ilocos Norte, kalpasan, iti panagdukpan na tiniprap, iti kalsada, nagbaliktad, iti pick up, iti nakalugan, at tagos na nakaruan, iti bansa, o ganda dito, iti bumarangay, iti natakamat ang lugar. Nag-respond naman, iti reker, iti sabi ko iti NDR ngayon, iti susunod, iti nigrasa, para talang iti panakiyaon, iti nag-pick up, iti katang palungan. Ito po lang, iti mas matanong ko tayo sa 24 oras, sabi ko na kond, iti Ilocos Norte, Police Provincial Idol Dennis. Idol. Yes, Idol Lawrence. Agpadatabot ka awanti ananan, boses nan. Huwag nga ron, dala, karagatan lang ta, itinagan iti servisyo publiko. Yes, palaig ka Idol Dennis. Dapat ko lang manig sa PNP, Idol Dennis Solitio, at ISN.